straightforward, memang boleh menang. Okay. So bila aggregate generasi camat, aggregate generasi ni dia ada macam kenaikan pampasan tu. Saya tak ingat berapa interval dia. Macam heritage ada kenaikan kan, 10% kan, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun. Okay. So dulu aggregate generasi ada, bila dia ganti dengan aggregate nova, benda tu dah tak ada, tapi dia jadi sebagai rider. Booster. Bukan booster kan, Apa? dia jadi sebagai rider yang iNova Plus lah something. Kalau kita letakkan komisi kita pun makin banyak. Okay. Sebab harga dia makin tinggi kan. Okay, sebab harga dia makin tinggi kan. So terpulang, kalau you mampu tambah je lah. Kalau tak mampu tak ada pun tak apa. As long dia dapat manfaat bergantung mana ada lah dalam tu. Okay. Then next is iGrade Medi Harapan. This one is medical card standalone. Okay, yang mana deductible rate dalam 300. Okay, bilik saya rasa ada satu pilihan ni kot 200. Saya tengok, okay, tapi I think bilik ada few pilihan lah, okay, tapi ada dua 150 dengan 200 kan? Betul, 150 dengan 200. Okay, 150 dengan 200, and then because it's a stand alone, dia akan step up. Okay, stand alone tak ada waiver. Okay, itu kekurangan dia. So make sure you be transparent client you lah. Okay, tak ada waiver tu. Okay, that is on iGrade Medi Harapan. I think dia punya coverage annual limit dia dalam 100,000. Jadi kalau 150, 150. Kalau 200, 200. Ikut package lah okay. Right. Next is iGrade Prestige, saya skip. iGrade Aspirasi saya tak pernah buat, tapi dia peer to dengan apa ni? IK Hasanah. It's investment link. Tapi dia tak ada payout. Oh, tak ada payout. Inspirasi ni sangat murah, tapi dia naik harga. Cepatnya lah. Cepat. Okay. iGrade tu, saya skip. Nanti Azhar datang dia tanya kan. iGrade Harapan ni kita tak boleh buat lah. So kalau you log in dalam you punya GP tu, okay, definitely dia akan keluar pop-up message tu yang you tak boleh buat. Sorry, terlepas